Kasenjok kinong tray na ki school boper ki bamday ginong hikay balatip kom ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association AMSNSA haka karway tray ujeliw arja arpusaw kala berngam makin mi madan ban penlong ka jinga ki dak basat ngan lada ka sarkar jela kampen sngoy ka jing dawapan kiu tulop jongki. Kakong Jennifer Jason Ram ka President habakran sikilat patay kubor kala ong baka association kala pa jing to sigi bor bahalor jong katanat puli house nam arja arpulai hindray kamdan satya ka jing simkia. Ka association kala bu por khatsan sngi yaki bor bahalor ban juba palor kani ka jing dawa balada kam orlong kinmi ban sim dak sen jam dak basat ngan kelambu por. Pensyano kalau status jong kata enhancement jong ni jing yo tulok jong ni no. Mentara kan kumba pasna mi jong ni tempat ya. Yo kata enhancement setiap lagi tiar mungkin akiu doang beruta tadi di COVID ni timbre ni nade chung director jauh sesuatu tu ni state project director juni hak sponsori naik berapa acara naik jadi kendu yo ban kerpa tembu ini ngaji kerpa juni tu lo ni 3 kilometer dia hak aku arteri benai besau benai khadway biang ni nade hak aku asnem aku naik biang ni nade biang juju di director juni uang ni nan exercise ni aku asyik department mungkin dia kepada education department ni. Dia kalau aku tadi ubunai Desember aku lagi ni nade kendu education minister juni. Dia mairu ida orang ka plus ka file telah maniach kan. Bahkan juri kesini ni nade advice ni kendu no saya kata dia aku tadi ubunai aku lagi. Mengenai kendu nak yang dia Commissioner Secretary Education Isa Pravin Bakshi, but mairu ini orang ni nak proses ika file ni nak punya ashmat. Dia hadir kata director jumi bunton sin haka group ko jumi punya staff group mo. Ini juga kata PGI group. Itu orang ini benda kendu yang segi department kata apach kata finance department, planning department kita yor ki comments nanta. Tikila adam ki halapeng ki members mi staff ki jumi ki balani kendu director yang but ki hakatur group dia ulah orang yang benda kendu ya Commissioner and Secretary Finance. Di nagdeng jumi nilai deh hak aku beri terik menai besau aku besau. Di hadir kata iPhone ini berplasni tiba-tiba kembang ini kata nilet yang hak plat terik menai besar aku jaga besau yang likendu yang yo Commissioner Secretary Finance us Vijay Kumar hi baru orang ini ba kakam jumi ada pikwa boleh pergi nang wanshu ni nak penyaca kumar. Di mana aku nyutri bulan besar ada aku sahu dia, iyo mereka message biar group now director juni sesak nanti. But orang tu comment orang ba kihab finance department kerapa ini shitty department juni, but kihab reward biar ini calculation juni, ya kata enhancement juni ba lah kalau kita kapur ada plus yang orang mana. In the high pressure budget session kabalong min February mo manay job assembly session iyo small no minister education mo onguno ba mi dan mo ba hours pa sa wingwood kinong train non teaching staff kata kadei prof nantabre onguno hamto ba ka dulok pajangki ka poi ba khatar pon nyu agro te kata ka bumut ulapan so minister angga honorable chief minister Mr. Sarma pada ulapan hal kata bahwa kaya ka budget na ka kaar point nyu crore lapan kiyo siya ka crore te nadu kata ka por te do tani dan ya abhi kata ka por ba lanu ninyo ita enhancement juni latip himinta ba kay ka mar ka mata ka arem ka bam ka di ka arem ka let kawan ka arem ka bay light ka bay petrol ka bay kani bay ka arem ndai nan roy jushi jut lo ndai ka kampre ka bin ki bitcha ka tar penjuni mo ba mla ka to ni dum he ko na ba lay ini na ko education department ini ban pet iga kni ini na ki na school ki joni ban phala tam ko system ko joni dara ni mla ban tre manu ke ban tre ka tini ru ni dan ka ta jins no no ri ko joni ba ni ha ban pendap be ka teng ni ti amir ki office ki joni ni pendap be ta ka ki pan information ni kisni saja kisni sambil ni haban ai ki pan ki phone ki ni haban ie na malay kam ni ka sha tilo mo kini ki ji e mission tila ka sota ka sa ta la lupa ke la lupa
Tina dah bagi orang lara ni kot lara press conference kanun poi shu itu. Tementari kita election kelakon ke sokar sentar kelakon. Ti alis ada yang perkatlan begini mo. Kumangi dan politik di kesem. Bagi lah itu kan bang. I come syakri hok kambun syak. Bagi masih mental ya ka. Sokar ini ikut politik joni boleh school prepare university itu joni. Ayah ka break up ni rong ni mo. Yang state level ni dan lajang category. Jadi yo roughly kembali hutan. Di district level roughly kembali besar tamu state level. Di district level roughly kita ngi Arusau, Arundu ke. Di block level di Arundu ke. Kita masih ada di lamsam mereka. Kita nak range di yo akan prahaja, tangkandai hajar di dan doni, kada hajar kunta. Kita di kelas level. So kini kita nak berjumpa dengan ki om kadang ko ni shiti maklana ka jong ka planning department mo pan da itho shibara ko ki department ki bapani kita ki contractual staff salary mo kata maklana ka shi kala tuna ko ni ho ki na planning department din andre ka ki ubnai ni aja khinda ka shiti ka ko shibara ko ki department. And the subject of the shiti matters relating to contractual employees. They have an shiti that you part nani it was shasha shiti. But you are requested to kindly furnish the existing rate of salaries and wages which are being provided to different categories of contractual employees engaged in such organization under your administrative control by the 17th of May 2019 so as to enable planning department to take further necessary action in this regard. So you can see me like in shadow me like that person you can do is take mark then hand over in the shit only show up nangi nanto tamba re kapoy na 50 jomi members si takataw ni monra na shafi mo na dok araja ka kandai ni shiti hilapan Jisha la dengan I existing rate mo na do ka araja ka kandai. Ini ni petrolation ni pipe na nakalay kita 10% jong manusnya. Tila ki sarkar la din ta banyai no price na mamalong 10%. Simple math. Ini demand ni sarkar alis bakan berkhat ini hai ta idol ta promotion bagna tu ka kisna. But the service junior na plan junior do ni lakhat ndaisna. Do na plan junior bakhat prasna. Don plan junior bakhat newsna. Do na plan junior shiposna. Habiskan berkunta tertem. Lagi air itu berkata kita ni department kumung di national health mission komiti MRSRS ne. Kita ni department ki yo apa kita kaya tulok jengki ke ba kita work out dengan ni kita yo merandom nak work finance department kita akan work out kita ni structure salary structure jengki kat komiti semua jemi. Tapi itu kita mana kemenrak ni. Dengan itu kita mentang kita ayat kesemat. Idan video nyopo aja, idan video rupo aja, idan video sanpo aja, kunta terter. Tiada apa kasar kah, apa air bencet, state khambian, district khambian, block khambian, kita work out accordingly. Kita nak perkat sisa bagi train, ni hak train yang tak kualiti jomi. Bagi air jadi syakring khamsyai, khamhok susu, ya ke department ni. Jadi mus kita bagi perkat lem ni jadi jomi. Pemerintah ni kot dengan press conference kem ka jingai deadline tu kalau kamkai kita kam kena kita musyafat nak pemerintah English di kena malu dan dengan kesen ini cu I pour ke sarkar at least pemerintah ada khasan sini tidak ada work out ni ikini jogi rate pi ni push kon kiti jogi di apa ni sekali dan kam juga demand kon kiti jogi nombre sarkar jogi wig nombre Khatlan ni juga yo na sarkar akan perkhatlan ng department juni akan perkhatlan ini kita non teaching contractual staff to the SSA tingang imbansi ng association ni akan shimno nagawin pa kasinjang kabakang SSA kana ako ng kan kumasyong ng tinang kaya kumasyong di kong mentaro tay manungamay di tasansni mentaro tidak sih sarkar atau ini punya syok itu ne, oh, isu
Shuai bawa dengan serta minta kat sanksi. Dengan serta to ikte kisnem di bapra nyama kisnem. Te belai no minta ke serta ni dengan no kan ai area ini nadu April aku apply kan with effect from 1st April 2023. Namar bang ina adu nong pala noking im ongi kita ke area ba nadu hajar kan yo kat rai tu shuai na ingi tengah area ba nadu April 1st April hajar apply kata rukan kam yang rukan kam dong ka jingerap ba krawin pau kami nak kaji para staff ki suni terei nanu bi blok da te untung ila ko ada sarkar bahkan juga yang ga ji wa suni berterkam yang dari announcement sini pokat seni dan ada kamu cuba pokat seni kemudian bahan kalian jadi masuk sosial media executive committee bagi sarai yang kayak yang di balik bani terparu nama kata adau yang di para staff di sini baru di betul di blok legal bagi mau di blok krepan nama ngikut yang kayak kebancar dan dari di mau di blok krepan karena lupa bahwa sosial kekat yang di sini terilang di mau di keroi bagi mau di ditangani kalian semua nak dari setempat bani kami bertiru bahawa serkar kembali kata dari sini mengenai dan ayat cuba bahasa ini lalu tertentu kami dengan semen tersalah ini iman kembali sesama pak iman kalau dari semangat surau kami nak ikut nomor ini ibu pun ini jiniti ibu pun ini apa celah ini ide baik ibu yang ikut apa surau terada nyemi ikan ulu ada kalau serkar kacau kita ini kuat, kita tahu sejauh mana manusia kamu boleh serkar. Kumno Pak Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro? Hai ki biang lor. Ai creation jong menta ubnai. Hai ta. Ba, ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba bha. Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ke jingtei ya ka met ka phan ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jungkine ngin ngat hagi babun ki ja jingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng ya ki 45 ila banitu ya ki ta ka sharp plus F aki. Ba, uni ujingbam plus F pat ngila banyo ne eh. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sarkar kalapan mi ya ki skim ICDS, MDM, PDS kabha na kabenta upajba ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na kabenta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 Ba, pikirannya ka jing shisha. Lawan Rak Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.